Keluarga Patisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnia. UMDC jong Kelangren Constituency Bak Pius Marwen ulawan rai ke jengkli hing darbar laga khasi hus Autonomous District Council ke dan jumut ne ban IT no ya ke surok na wa kaji cendong tenger syaka PWD. U executive member Bak Pinkrau Boklen kerajaan ula juba pakai isi kedang examen yakani. Bak Pius ulaong ba uwan ra yakani ke jengkli ke dinamar bagi patba kikwa baga District Council kan IT no syaka PWD. Mar baga District Council kam doni ki skim ban marmot tani ban repair bat kini lapen janjar kelet kawan kipat ba. Ubak Pius ulaong bat kemi lenti dengan District Council ban marmot kalong kabae bat ikat wei ligi shnong ki kwa ya kasurok kababaha. UIM mula jubab bala dadan kitanat ki bakloi ban marmot ke District Council kan aitang ke NOC dari ban IT baik ya kasurok syaka PWD kan hap perkat syua. Syukur beram-beram. Haga bade ber kejubab kaba kajingkeli kaba kahar kaba fani kajing syai haga bade ber surok na wakaji shamungter na ka council ka dan jingmut eman IT syaka PWD na ka department kaba kmi kaba peki kini surok na keleng jongi kum ka isi kaba matahi ya mata ngimpat ya kran ya kata kaba mata but let's say kamtam ya ki aset yang council hi ki bangi nang bat ya jenglong try pura in haban ya perkat haban omban pansui IT ya tiki jingdon jongi ya tiki aset jongi saki weipat ki department ngatrai kandai gaba ya than ka coba magaleng jongai galong ba ya kadi kapantahi nagaleng isi ka pathmai saya syong batpi bha batpek bha batni sale ka dong kamande lesu syukur beram-beram. Play ya kah bab na yang diam habai dai bakanika ajikli habai dai bakanika surok nawak kaji situ snong nong tenger kaba ki hap haki khatwei tli ki snong habai dai bakanika surok oi kumbala pen pau ba shwa ban IT ya kah aset syakawei pati department ya pen berkata ndai milai ba kanika snong balahap di balamat sebun kijingnya apa dei bakijingnya janti jom kini kasurok bagi pau snam di suku wat kini kasurok kaba pentri daka yang naka THADC dari snam por ki pamenswa ndrei nakalia kisnong kubju nakalia jonga kondisi jo katong kathan ni persyang menjet ekiskim ben marmot ben bahai ke kasurok ndrei kalong kabae ba apok ka konsil ban marmot ban bersian ya ke surok kamdon skim isupo agajinge agigi ki pengikiran baka crisis apok ka district konsil kejungi kampam habai dai baka bisa kalong ka wat ka tangi ki skim tiba red dibangi don digitre ki bangi na pendap ndre kalong ka pelaj ka bisa di kampam ki surok ka bahap ki 4 kilometer ka bangi apminti na kalian ka konsil kalong ka Dede ni kali kadau ba ndai tang na kalian jonga wat naki itu kisnong ru ki bahab ki khatwei kali kisnong hakim ki tayo baladap iman au tayo banikong ilai kendo show si yang badan borom dengi bercepat ba IT no ya kini kesurok syaka pilbi daraka konsil kamla ban marmot berrepair mar kata ke jindawa naki nong snong naka pos ladaka konsil kamla ban le kemut ki kepat badawa no IT no syaka pildi kang ba nagal yang pildi kala rese ben shem ya ke surok hamtam kejingdawa nakal yang kasnong berkejuk nakal yang kejonga kejingkwa ben IT no syaka pildi kalong ba ketika surok akri ka piye menji swai for kaba nakal yang kumbayo kiwi kisnong kiwi surok ba ketika surok nawakaji senong nger karung hak takalis ketika PM swai for kaba mentah Dede nak kali kedau ba nak kali yang jonga kendo unjuk nak kali yang pinong susnuru bakerpat ba lala nak kali yang konsil nomor kini kalau don kecil
marmot yak te kesurok ru kolong ka bae dari ban IT ru kolong ka bae ini tempat ya ka isi mo mat balangin la marmot ang ba ketika surok la bengin IT syaka PMG syaka PUD kamba kan yo perlu no atas tim PMG suai kata ketika cekat pat dengan syawiem baca na syaka isi hi bro Honor Badan Buram. Menjawab tiga ke belakang snow di MDC Badan Buram. Dari nak keju kedong katang kebangahi namikmat. Kalau ke ke berpi pula bersnow kalau ke badai bah. Berkebalang ke Shongnia bah. Andre kemangalak pun pau manihi kalau ba pi ban shu IT ya ketika aset ketika nongkenti jok council sekiwe patki department desi kamdai ke besuk. Nomor kadi ke surok nang ni na po wakaji semua thoba nimla banen hi kadai kasrok ban oi sekini hicaka daga bapuram mo badon uli marpo kandau order bhale se tingi kum ka council hi ni ko ban pat ya kata ka bor ban ong ba ya kadai ka denti hi ya kadai ka surok hi ban ya kamtam sakatuka dong kathan sakatuka caka ikwa ba in bat ya kejung try hangi kum council but ya ke babatam isi ada ke council kalak balik nam taban maramot ya ke surok ada kalak nanti ke don persang ban ai ke babatam balik ke babatam isi ada ke baba minesiong balik perkat sani bah but aku aru ban keren nak basai ban nak yogi ke isi hi ilong lakloi ada don kido kido department dari manu bakloi ban maramot ya ke jaka in ai ke NOC dari ke cikbit ban ai let's say ban IT sunan ke jaka in ai beda ada ke cepat basai hi ba yakta hi nimla bande but yaki way pat let's say ni hapan ya perkat bahan da kan ka isi ga juni pat min sa le ko man kamande syukro Badan Buram am saya ka jubab yang ba mentagin aya ka NOC mong akan kedul marba sisin ba kanu ka department pada simti ya kanu ka surok lene ya kanu ka cakal lene ka tiar kamut ba ilong kami ka nusi ka basyai de ne ka daw ba ki poro ilon ka kacinya keren ba inong IT no ya ka nusi ka ba pura kan ba na ka pribadi kan ya hikmat de ka jubab kalong ba ni hapun perkat kadeka set ke isi ho ni sebut ya kata kadeka set apa coba diskursil bahkan ka suruk ru ke baterai da ka diskursil dari ke ke bah ho jing pat kalong ba kadai makana ka aset dari ka tu mencual kala pentrai ya ka suruk bagaya ke yang ya ki ba de hadu menta da ki pau snem waktu ka suruk kam don su ke jing marmot de ke ba na kalian ke tungiru ni yai budin kalong ba dan bahabi yang itu kesurok dari kablong kebae pada kalian ke konsil kamdon kata kafon penyintai bensuku bakla hoj ngeliang dia me terpau ba kampam itu kesurok tadi ke surok hoj kidon itu ki marpo kendau dari nyintai bensuku bakla ba kali kecing kerpat ya kini kesurok kalong bedon syakata kawi kecing temu kani kumba kiwei de ki snong mo kiwei de ki konsumsi kiwei de ki snong kipa nihap akni ka thuk jo ka PMG swai kam de kam tre ya tang itu surok ka ong ban yo tang ya syakti thain re hapo ka jelahi pro kawai di nakada kada balada nakale ka konsil kan IT syaka pildi kampam bakadon ketika list jo ka PMG swai ngora tang ni ka list ru ketika list ka pre hapo oro system kaba hakane ka bakaji satu senong pengeru hakane ka PMG swai 4 kala bedroom jadi ni kini kedau ba lada ka naliang ka konsil kan IT no sa pildi kani ka surok kan yo pedrung hakapim jeswai kumba yo pedrung lem wigisnong kata kadai ka cingkat lade let's say lada ka konsil kamla ban IT yak te ka surok de ngapu ya ka cingkat sobha ban lek jengolan yak te ki snong ki thau yak te ki surok lada PUE dalam ka jong ka khmat betlal pi kendo yak ki pejba basa hakte ka dong kathan lesing in sa sutu ndrei paru lesing in susong hang ne ke jing e ki paipa hakte ka dong kathan lesing in sutu ba hoi ni sutu ba dei ka aset de ke ka pamat pat ki paipa ba im hakte ka dong kathan kalong ka ba e adu menta magiya ki kiat ki phau kilometer lej ka jaka sumar lej ka yau ka hat lej ka jingdon kam ka joki tingi sutu akni ki juk ki por ki pamenta
isutu pa kasurok kadika butlum jong iroi kipa jong karoi kapar hi ikrem kasurok la dingikan ya karoi kapar kalong ka bae haduk kata-kata kadon haduk katwei tili kisnong imat kecing ya katai hak tai kadong katai dengan kerpat lada swa lada kadon kecing ero mak kerpat na liang ka isi penjuru ya UM ada penjuru ya ki opsa badai ya ka pej ya kadika pentah subagi nglek jngok ya tai kasnong katau ya tai kasurok nang bangin suku ya kecing mat jong ki pej ba pasa hak tai kasnong katau Trong penur badan berom, aspa badi tu kumdi ba nagreng jonga hi kumu IMSS berru kumu wene ki MBC na to kadong than. Aspa badi tu ki ba dang kini ki tayo ngana shwan na to kadong than, bat nak ti ba hai ka to kini in pa ba na to kadong than. Berke ka lapun sko du member badan berom kalong badai ba. Berke ka bangi aspa ban ai ka jubab ka basai kalong kumdi. Nagreng jogi kum ka isi ka patmai. Apo jong kajing lam du CM badan rom jagi in sa simkhai ka ga ti pelai jingmot in sa ya tai thir bahai ka bata but namta ka jing bahai jong pai ba ga to tong than se in sa ya pet ka ga bangi la bande but ngikmit ti pa dekat kajing trelang bu para member na to tong than namta kita kicing kijerut jawab ba pai ba ni sposnong to tong than ki kima in esingin la ban ai ka ba bhatam haga jingla juni ta ga de jawab na ga jingla ko di kelas sage no nomor ba kai ka bakka ka kwa kampoi sa ka manta te monohi ban su ai lam jingyo ti ka ta ga de jawab na ga le jingla ko le ko ni si song hang ne te ka surok rong sudah hasot ka bahang ti te ka baha kum ke isi wa thumai hawa pilai pai ka kenci ni ka kencang ka long kumno ne ka kwai ka tung kumno ha ka kisok pan ki tung kumno kisok tun ki tung kumno te sawan perkat ka inda lawan nanti mu vi ai tang ka no siru ka sungo ni mun shala don ko wei ka jingtre NRGS la diap trai ka blok apo mau cendu hadin ni don ka skim na po bludi ni ai tang ki tengja NOC kala tri kamte kata te la da pi wong wa yak pun sa pun tu te ngin ya thon kan section sarkar undang chana sok tu ya barok na da hadu kata no man la yo ye dal ka la ja stasiun man sal long ka bas ngo sang sok kata dan nang kaliang jonga tengah siu kentu ya kisi ha ba filek hadu mau tawa nang ba fin perkat wan nang tu le se pila anu baru le tip anu tang kata keblai sipun mustak ya badan berom kai ka lapun sko di para member lakam sige ba kalong badai ba bat kai ka bala penpau main mene ba ong ba don de si department ki ba kwa pemahai ka teruk balai ngim ai ka mesti ina do mene ngala kan ka basai hi ba ladon nakado ko ba department ka bakila pemahai ka teruk nak le jogi council di yinong ki bala kloi ban ai ka ta ka mesti ba kin penbaha ban penbiang ka teruk kata ka de jubab jungana do mene syukron betul kwa ben repair ya to surok ngin ai te lada kham don da ka jing tho da ka no si de se kalong ko mono ben repair ya ta surok like na ka sorka ben repair simet kam dei ka besuk nomor ba kam dei dia ka 10 kilometer atuntar kumbala pen pau ka dei na dei de khen le na du wakaji hadu mo thuba ka dei hadu 8 kilometer ke jingpan ka ba menta kalong be chuar ya ka wakaji hadu no pinger mar parum ya ka ka des pro pin dia suai sa ko ru ngakwa ben pan hang ne ba yimbe ben perkhat baklah yak to surok ke bahwa gajing don duk to kamar ko ndau yimbe ben kelapat sok pedung yak to ki snong ki thau ki badon angto kumba kiwi yim perkhat yak kata yim kran yak kata jing ti yaw tau mar ko ndau kata lele adu ka pangilong yak session ka banitong ila rahiru bangi mar yak to ko am ka ba penmi akap hatrik penai bukndai arja absan ke sufya ke jungi kalong ba halor katai ka norim ba bedai ba kacing ka mat do bamti henripat benong pendu no ya kesurok bam IEA syak tu kasnong kathau lembakin ki skim sorka pereng pati weiru kiwi kisnong ru tiyo kiwi kisnong tiyo de belingin pentela sokrung yak kisnong kithau de kumbangila ban dai MDC na po mo shurut nang tai
Resengi cukran hang ne kecing jong pui pa hakatai kadong kathai masengin tasutu ha boro resengi kiran ba ngiting bagi don kaki marpo kendau hak to kasong ka kathau ndripat bacu kuntu kandale ya kasong kathau long ya katuru kalong papu jing ngi tepat mo nak liang kai isi pensim kya kloi ke ju perkhat ke jopi yong menta bangin sai perkhat nama kari ka aset jo konsil wa ni suku ya kata ndai ka ka aset mo kenaru idon pat skim ni setai naman idon menchua di skim jom ki bodar area wa pentre por ki pamchua ndai bodar area ndon skim shu te kapoi kapor ni IT sha ko ka building ngatrai idon di skim ki spas kiru bagi pentre di spas ni ndon skim shu pentre sha ko ka building te ngatrai kaderu kumbangaum tandai pengi perkhat bakla bakacing ai syaka pildi kadai bitang nak apa kesrok ndai bendon ya kata kacing mu ya kiwe kia kata kalong kabadri kata pesai ben mu yang kata kacing ti kanu kamar pok kandau kalong kata gindai su persoplan mal gidon kecik persyak natu mensua bat adu mentaru ndai ti persyak karena kalian kejungi bat gidon wat nak ti try ti lokisong ki thauro kimiatran ya kata kamar pok kandau ndai ki kren na kam ta kalti kesekin penyo ya kata surok babha nang ba kajingi yo ya kasro ka baba nang ba magi kin yo mo hakalai kawan asa pa nga kristom kalong ka basok na tanta kajiki Syukur badan buram panshu berap yang kata kajikli jongi para member badan buram kalong ba kubangal umdi ba nakaleng jogi hi ka council ese ban IT ya katu ka aset ka jogi nimla balik punta ndre la ton ki jogi di department mo kubang umdi ba ilom balakloi ban ai ka NOC mo ya kecing bet bakin penbaha gitu sorok bat ni sutu ba bat isokman ni sutu ba ipara member badan buram la don lupa ke plan mo amta ki skim ki baper ke bala tanpa ba tak skim surok mo naki sarkar pedeng kumba ila penpau i para member nagaleng jogi ka isi dada u member badan buram nagato-gatong kathan pi ajimut badon kita ki skim kita di department ki balong lakloi ban penbaha ya ketuka surok syak to katong than pakai jing sok jongale kawan yo pada no to katong than naga jungi ka isi hi milong ka lakloi ban ai ban menjur kata ka NOC bakin penbaha ya ketuka surok syak to katong than bakloi ban ai ya ketika surok la don ki pa marmot ena kata-kata ba aduk menel tahu ikran banokam ya kanosi nang bana kalian pilih benyo ben pentrei dan ya bunbu ya kaskim kan badon ya ka NOC kalong ka bae nama bakatei ke surok dei juga tengah tarai yang ro ila jibab ya tai ila ada bong ba ila floy ban ai no sing la ta kadon kan wono ka ban yo ngatrai kala biang ya kata pergi sesuatu juga kalian iya yang bala keluar ke kalong kepiang sekarang ya kata ka NOC ban IT barki so benar beram ngambansi nga suyeng bade kwa ban pen ailang ka jimut bat ka jijit saki member kadi ka kenta jikli re kalong ko bakongsan ka jikli bade ka kendo ka siap kalong ko bakodor bat ni yang neru ban yada ya ka shop ngin IT ya ka asset jong ka council ngasko ba ngi haban watcha kilat kiliti ti babun nanum pendrong ring apa kandiat bapin skap bapin syai por bangalong MDC ho raja kadriu kadnyo hapo kasorba halaban don kataka lenti yai kabalong main road ki pajba ki angut bandon ka footpath ka babyang kanang bagantap bapin sup bapin yo ban yai penyeng ikna school pin sup pinya nyeng teh hatu kopor kejingnya kejonga kamu naumi khwan kolong ba kumu MDC ngamdon bor benpek ya kata ka benta ka bahap apo ka PWD andre ngalalek ke PWD ban ngalak kerpat ba kapisa in sanction na council andre pi ai tang ka NOC kanang bangin yo te ya kane kesrok bade ka jingkongsan kade banyo ya kesrok penyat pajba ngawan hangne ban pan ka NOC banyo ya kesrok baka jingnya jong pajba kan is ngayo ya ka NOC bat ngalapan trikam ya katu ka skim lingba ka skim MDC bat ndala adep ka skim ila IT play ya katu ka surok ila IT yang chaka PWD andre kay ka bakongsan kalong ba katu ka surok ka bakongsan namanta kitu kipay ka banyat banyang kila yo te kumju makarpat
ya ke isi dalong shim ya kata ka mo ka lenti ban khotlang i concern MDC ya ki member ki badi ban pe EM khamtam lek support side kutup lang i kisnong bari kalong kongsan i khatwai ti kisnong bakin yo ka surok kadi ka hok ka jongki omla ban ong baki ki dimbe ban yo surok ki bon kilat ki lenti ndadon kan bangin IT ya kata ka jaka ka jongi nila ban lek sebobon ti ki department haba kadon lapo ka central department ngidon hapo ka state government tapi don kam yang ngan sa alang ka jingmut krang bangin yo Swabahan bu kejengkeli. hoy ngamban si because jingkeli ko Kejengkeli. jingkeli ko halor ka executive council ngamban si krang ban syai da kadon sisa ka jingmu ka isi kan thos ka sarkar with a proper detailed project report kenang bakan aj ka sarkar ban pan ya kata kala bangi lalong ready ban ay ka LOC ba pintay ka surok Andrei umong bangi haban ay na ya ka jaka bari ka kongsan ka dei ba inyo ito ka surok baki pai ba no susung insuk kadai kata ka jing semojong ba kadon kalat te nga kermen bat ngabu ya ka jingkerpat ya ka isi da kalong bak musim kya halor kanek nang ba insuk kito gisnong kitau bat kumbala pensko MDC kan long sisa ka jingkerpu Boleh sebuah. Ya, kepala pendapat bagi para member kenang kepada iba. Bat ngeskuat mungkin agak basai kemudian ban nak lagi ku isi ban Hanover ketua jaka nginom Hanover handai la don kiba loi ban ya ban bahai ketua surok sekitu gidong kita sekitu ki kosnong tada ki dongkam ya si kepala pendapat bagi para member meni tada ki dongkam wat mentaru ngin long ki loi ban ai kata kata si beswa. Pen rius pa ya kak tien la jong pen dan kam ya kabakan kiyo kak tien kasih kak tien la jong ai kan roy kan pa Buon kia keren halor ka environment, ka saudong sauput saukuan, ya ka badai ban penek pensa ya ka jingjangam. Haka kentien kasih niyo ya ka marian. Na ka marian niyo sa ka meirilung, meirisan, meirilang, meiramo. tien la jong Tudayakan mau kendit ho. tien kasih Lapen ni da ka pati CTV, na ka benta ka jingmentoi upat ba.